Možemo, u redu. Hello ljudi, pozdrav, dobrodošli u naš Talk Dirty to Me. Ajde, samo daj glas malo. Baš smo uzbuđene. Sam sad, dobrodošli. Baš smo uzbuđene ljudi, naša druga sezona starta. Idemo! Toliko sam uzbuđena da sam si, naopak sam si stavila na opačke sam si stavila svoje bilješkice. Bok Mira. Bok Hailey, kako si? Dobro. Isto vrijeme. Kao ono, kako si? Pa dobro, ide nekako. Ha? Da. Nova godina, no new year, new me. Ne, nisam taj tip, to sam odavno odbacila. Dobro. Ali ok se osjećam, dobro je, nekad na dane malo, nekad malo bolje, nekad malo gore. Nemam nikakve New Year's resolutions. Da, ništa to, uopće nisam taj tip. Tako da sve ok. Kako kod tebe? Imaš ti neke planove? Pa znaš što kao, planove sad nemam neke ciljeve. Zadala. Ne, čak nisam si ništa zadala, nekako ide to sve nekako lagano. Baš sam nekako lagano lijepo ušla u ovu godinu. Moram priznati da mi se to dugo nije desilo. I zašto sam zapravo imam jednu odluku, neću dozvoliti stresu da me pojede. Svaki put kad imam osjećaj da će me nešto pojest ili da me full počelo odirati, jednostavno samo udahnem 2-3 puta i kao pokušavam samo neće to doći do mene. Baš onako sam odlučila kao, aj s tom lijepom energijom da nastavim dalje. Vidjet ćemo koliko će to dugo trajati, koliko će to držati, ali kao generalno... Ok. Mislim da je to u globalu, u životu, ne da te stres pojede. Mm-hmm. Tako da... A triki je to. Nekad ne skužiš da te pojede. Ma naravno. Možemo mi sad to ali... Da, baš sam htjela reći da to nije tako banalno. Znaš, kao sad ja neću da mene pojede, da, ali nekad jednostavno samo propadneš u to. A dobro, a na nekom poslovnom planu, karijeri, pa evo, malo smo se više bacili u ovaj podcast, bit će dosta noviteta ove sezone. Tako da to ćemo polako otkrivati sve šta će biti, šta nećemo se znaš kako kažu, ako kažeš sve unaprijed, onda... neće se dogoditi. Da, neće se dogoditi, pa sad onda ako se i ne desi se, ok je, kao ne. Generalno, uglavnom mi smo uzeli malo kao, a dulju pauzu mogu reći. Uzeli bi mi još kao malo pauzu da promislimo o svemu. Ne znam koliko će ljudima Pa da, zapravo da. Mjesec i pol, ali su nas naši frendovi, moji frendovi dragi su nas natjerali kao, jeste vi normalne mjesec i pol dana pauzu koju vidio ne radit. Da. Malo su nas pogurali, potaknuli. Mislim da ne kuže da smo mi na Balkanu, jednostavno da si uzmemo pauzu koliko najdužu moguću koju možemo uzeti. Ali s nama je isto iza kulisa naš dragi Joža. Dobrodošao nam Joža. Još bolje vas našao. To smo čekali. Volimo ove zvukove iz režije. Dobro, zapravo ljudi su bili u francuskoj salati, tako da ja nisam osjetio da vas nije... Jesi ti digao glavu napokon? Jel ostalo još ta? Ništa, dobro. Bilo bi kritično da je ostalo stvarno. Dok su se ljudi zapravo probudili iz te kome koji od kolesterola zapravo, evo, taman podcast. Taman smo ovako uletile, to je to, otvaramo new season. Da, dobro, znači depresija ništa, Mira, ha? Ne, nisam. Kažu da je prvi mjesec najdepresivniji u godini. Ali ja se ne bi složila. Meni taj početak godine nikad nije bio kao nova godina, sad ću ja sve novo u mom životu. Ja sam uvijek onaj tip, mene je uvijek akademska godina. 9. mjesec kao 9. mjesec mi je prvo škola, onda kasnije faks i tako. Uvijek mi je to bio nekakav unutarnji osjećaj. Trigger neki. Da, kao ajme sad mora nešto drugačije. Kužiš, nije mi nikad taj prvi mjesec. Da, ja ne znam, recimo, meni zapravo, znaš što sam primijetila, ja nemam neke određene sad mjesece to baš da me nešto trigerira, nego valjda mi o situaciji ovisi. Ja sam tip koji se vodi situacijom. Ako mi ne ide nešto kako treba, onda badnem u neku depru, a ovo sam ostatak kao ok. Ja imam baš točno, evo, taj 9. mjesec i zna mi biti... Kad krene onako iz hladnijeg u toplije vrijeme, proljeće, to mi isto zna biti dosta
Ali, znaš što sam primijetila sad s godinama, to je sigurno s godinama, umornija sam sad u ovom periodu zime. Nekako. Nisam prije toliko bila umorna, koliko me baš sad nekako umor hvata. Ja ne znam misliš zašto. kao od posla ili od... Pa moguće i od posla i općenito, ne znam. Baš nekako ko da mi se biološko nešto okrenulo, znaš A dobro, znaš šta, mislim da u globalu kaže hladno, svi smo malo sporiji, tromi, bla bla, pa možda to je to. A kako kod tebe biznis, karijera? Kod mene ima li biznis... išta novo, daj nam neki šlag Ništa. na tortu. Kako sam ovo samo izbacila iz sebe. To ćemo na Bolton ovako staviti. N-I-Š-T-A. Ništa. Ništa. Kako? Pa ne, jednostavno... Ne ide. Ne ide. Mislim, ne mogu reći da ne ide, ali nemam neke sad velike planove. Stalno je tu nekakvo traženje posla, pregledavanje poslovnih ponuda, pa malo razgovori, pa ovo, pa ono. Kao nešto se kotrlja, ali nikako to da se otkotrlja. Procvate, eto. Ali dobro, ali nešto se dešava. Da, to je dobro da se nešto dešava. Jer inače puno ljudi čujemo kao šalju te prijave, šalju i ništa se ne dešava. A tebi se bar nešto kao Pa znaš šta ću ti reći? Mislim da je došlo je neko čudno vrijeme što se tiče poslova i poslovnog svijeta i tako dalje, gdje je stvarno postalo pravilo da se ti prijaviš na 50 oglasa i dobiješ 2 odgovora. Negativna, pozitivna, uopće nevažno. Znači nema muk, ništa ne postoji s druge strane, što je meni jako neprofesionalno i dosta zapravo nemotivirajuće, kako bi rekla. Znaš, šta sad ja sad tu ubijem, mislim, to nije samo, nekad je to samo, znaš, klikneš, pošalješ, ali nekad stvarno treba raditi na tim prijavama i ljudi ti se ni ne udostoje odgovoriti. Ne znam da li... Da, kako to je mislim, to je po meni je to neprofesionalno, ali ja mislim da to nije samo u tom momentu di se tebi neće javiti za posao, nego općenito, da je to u globali veliki problem velikih korporacija, malih korporacija. Ljudi ne znaju komunicirati. Ja mislim da je to do komunikacije. Da. I onda ispadne to neprofesionalizam, jer iako smo našli nekog, nećemo sad, odgovoriti, šta sad? Nećemo, to je to, kao riješeno, to je naše. Ajde, možda bi napravila malu distinkciju između velikih korporacija i nekih manjih biznisića, jer znaš, kad ti imaš, sad ću lupit, 3 čovjeka koji ti rade unutar firme, mislim, naravno da ćeš ti odgovoriti na taj mail, ali ako si neka ogromna korporacija, nemam opravdanje, zato što onda, ne znam, složi neke automatski mail. I don't care, stvarno me nije briga. Kužim da ti dođe 1.000.000 prijava, ali posveti se onda tome, ne kužim. Ja moram priznati da mi se u mojoj nekoj toj karijeri u studentskim danima nije baš desilo da mi netko nije odgovorio na taj neki mail koji sam dao. Baš sam htjela pitati da li si, dok si tražila posao, da li si naletavala na takve stvari? Ne mogu, ništa mi ne prolazi kroz glavu, znaš, da mi je, valjda to bila ili ne znam sreća, ili valjda sam ušla u taj neki period, valjda kad su svi bili u tom nečem da će odgovarati kao u nekoj fazi. Ali nije mi se nikad to desilo. Više mi se desila ona situacija da ti neko pristupi, recimo da tražiš posao, pa kao dati kontakti sve i ti se pristaju ti se javiti na kraju, jave ti se i onda kad im daš, ne znam, ili cijenu nečega ili nešto, ne jave ti se nazad. Više mi se to desilo kao želimo s tobom raditi i daj nam sve, daj i onda samo kao muk. Da. Nije s moje strane bila ta inicijativa, nego s njihove u tom smislu. Ni to mi isto nije okej. Ne, okej mi je ako neko ne želi. Okej. Ali onda se to isto tako može iskomunicirati. U smislu, gledajte, nama ne paše ovo i ovo. Da. Ne znam, šta god. Mislim da ipak smo se odlučili za nešto drugo. A znaš šta ti je to? To ti gledaju ti velike korporacije, ja bar moje mišljenje, skromno, da gledaju to na taj način, mi trebamo njima.
Znači, gledaju te s visoka i iz tog razloga ti zapravo niti ne odgovara. Jer kao ti i ja, bilo ko drugi ko se prijavi za posao, je to su mali ljudi. Kao, super što si se prijavio, samo ti daj, ali mi smo tu, mi ćemo odlučiti, mi radimo svoja pravila. I radi za nas kao rob. Ne mogu to... Mislim, danas je tako tržište da onako, mislim da zaboravljaju ti ljudi koji su šefovi korporacije, da oprosti, ti da nemaš radnike, ti ne bi postojao. Znači, taj način i stvarno nekad, kad sam dolazila na razgovore za posao, stvarno neki ljudi imaju taj stav, ajde da vidimo ko si ti, ajde da ja se tebe ispitam pitanja. Onak, retardiran si. A znaš šta, ja mislim, čak ja da tebe to nije... procjenjujem, jednako kao što ali i ti mene. Ali znaš šta, ja mislim da to čak i nije možda slika cijele korporacije, nego karakter te osobe koja smatra sebe nekim liderom. Ili više možda tu taj karakter ispovljava van. Moguće. Bilo je takvih. Da. Bilo je takvih koje sam mogla prokljuviti, bila sam jer tipa, ako ih je više na razgovoru, ne znam, sad je ovaj šef ovoga, ovaj, i nisu svi takvi, onda je stvarno do karaktera i do nekog ko kao, ja sam ovdje šef, sad ću ja tebe pitati pitanja, ali dogodilo mi se i da ih je više na razgovoru i da su bili toliko normalni i vidiš da stvarno žele zaposliti normalnu osobu i da imaju normalnu komunikaciju, da je sve super. Ali taj razgovor bude tako triki. Meni to bude prvo uvijek, kod mene uvijek su bili par ljudi, znači maks ih je bilo 3, ajde možda 4, tu i tamo se našlo. Meni je to užasno triki. Ja se užasno ukočim zato što svak radi svoje. Ovaj jedan gleda u tebe, ovaj radi nešto treće na laptopu, ova četvrta ti se smije kao super je, ja zapravo ne znam šta si misli, kuš. I ti cijelo vrijeme kao odgovaraš na ta pitanja i gledaš jednog drugog, ajme sad sam rekla glupost, vidi ovaj samo tipka, šta si... Mi imaš osjećaj da si međusobno šalju poruke i da te ismija. A nije. Mislim, ali fakat je tako. Ma nije, joj, svak si nešto misli, kužiš. Mislim, svak si nešto misli. Nisam nikad o tom, mislim, da, naravno, razmišljaš ajme šta sam sad rekao, ajme šta bi trebala reći, ali ja sam, kad sam išla na prvi razgovor za posao, išla sam na platformu Moj posao vidjeti pitanja koja će biti bedava. Jer kao rekle su mi frendice, daj si malo izgooglaj i sva sreća da jesam, jer su bila takva pitanja, ali ja sam uvijek bila, ja nikad ne bi odgovorila što su oni sugerirali na tom Moj posao. Morate odgovoriti ovako i onako, ja bi uvijek malo po svoju. Zato što mi se ne da sad baš ni lagat, kužiš, a opet s druge strane ne da mi se biti savršen ako nisam. Kako bi rekla, glupo mi je to. Ja sam uvijek nekako svoja, pa makar možda bilo i full krivo i fullala ceo fudbal, radije ću tako, šta ja znam. Onda se kužiš, izgubim ovaj dio kao ajme šta sad oni misle. Znači nisi nikad ništa uljepšala? Ma mislim, jesam, ali to smo već spominjale, ali nikad to nije naš ja sad znam francuski, ja ne znam, mislim, nikad to nije na toj razini. Ali si ti lagala nešto i rekla, evo ja ne ja samo za ove kompjutorske neke stvari, znaš, kao... ali to, znači, ne mogu, kad mi neko kaže ne znam da jesi u zadnje vrijeme čitala oglas i takve stvari. Znači, ljudi moji, šta se sve treba poslati kad je neki oglas za posao? Znači, ja samo šta krvnu grupu ne moram poslati. Stvarno? Znači, da ljudi traže. Znači, NPR? Evo, dokaz o tome da... znaš kao... Word i te... Ma ne čak Word. Nije, da je barem piše kao dokaz da znaš Word ili taj Office, nego... dokaz, kako ide, o informatičkoj pismenosti, ili tako nešto. I sad tu dokaz? Može ući stvarno znaš ti što sam ja slala za taj... ali kako ćeš dokaz to napisati? Daj sad mi to znači kako dokaz napišeš? Pa tako da imaš završeni neki... Moraš kao tečaj imati završen da to... Kako ćeš dokazati? Znaš kako sam ti ja dokazala? To mi je trebalo neko vrijeme da smislim. Dobro. Ali sam uz pomoć kolegica... Čekaj, pišite ljudi. Išla sam ti tražiti svjedodžbu iz osnovne škole ili srednje, gdje mi piše informatika.
sam imala informatiku. Se ja to ne sjećam. Znači, od srednje škole je prošlo već 12 godina, mislim. 11, Da. ne znam. Prošlo je. Ali, kužiš, ja sam morala doći do toga da ja imam neku potvrdu da sam ja informatički pismena. Ali vidiš kako je to triki. Mislim da, recimo, moja generacija, ja se sjećam samo u osnovnoj školi je bila informatika tada i to je bilo samo ono izborno. Ako želiš, možeš ići. To je bio još taj neki početak. Srednja škola, išla sam u srednju strukovnu zdravstveno učilište, mi nismo uopće informatiku imali kao takvu. Ja se uopće sad ne mogu sjetiti da smo uopće imali nešto. Sad će me možda moji kolege a stvarno se ne mogu sjetiti. I recimo koliko je to triki, što danas nemaju svi niti mogućnosti, u školama bi to trebalo biti obavezno. Pa znači, mislim da sad je, mislim da djeca uče od prvog razreda. Ali bi trebalo biti obavezno ne samo tokom osnovne škole, recimo, nego u svim aspektima, bio ti strukovna škola, bio ti, jer ja vjerujem i dalje da u nekim strukovnim školama koje su striktno, tako je, koje su striktne, da jednostavno. A dobro, ali opet s druge strane onak, mislim, ali šta će frizerki? A isto radi s kompjutorom. Pa dobro, znaš kliknu 3 stvari. Naplaćuje. A sad su i te blagajne razno razne. Informatika, kako da provučeš karticu. Sad možeš malte ne s mobitelom izdat račun. Kužiš? Istina, dobro. A pa trebaš i to isto informatika. Ali trik je zato što, kužiš, mi sve to znamo. Ja uvijek onda kažem, a šta, kako se napisala diplomski ako ne znam raditi na kompjuteru? Mislim, ko da sam ga pisala na mašini, brate, ne kužim. Ali glupo jer to je sad ta neka miješana generacija gdje znaš sve, a nemaš kako potvrditi. Da. Mislim, onda sam išla, onda sam išla upisati preko srca neke gluposti, tamo isklikala sve Ika živo, ako me neko sluša, nek me ne sluša. Isklikala sve živo, samo da ima neki papir glupi, pa dokaz da protiv tebe, da nemaš prekršaja kaznenih, da se ne vodi nikakav kazneni prekršaj, da se ne vodi još nekakav nešto. Dobro, to je uvijek, ja mislim, trebalo. Kao iz policije, iz policije to trebaš vaditi. Da, dobro, to uvijek. Onda dokaz da si Hrvat, ali ne osobna, nego mora biti domovnica. Onda evo te led. I onda sve to, taj bunt papira, pošalješ poštom. I onda ti ne odgovore na kraju. Evo, naživcirala sam se. I onda te na kraju ne odgovore, jel da? Pa, ajde, ti koje šalješ poštom su zakonom obvezani. Stvarno? Pa mislim, nije stvar do pošte, nego jednostavno takav način prijavljivanja na posao imaju državne ustanove, firme, whatever. A onda, mislim da mora biti sve po zakonu. A koje ti je bilo najgore pitanje? Jesi imala neko tipa na razgovoru za posao da te neko pitao neko najgore pitanje nekad? Sigurno neka jesam. Špranca, nešto. Sigurno jesam, ali nemam pojma. Uvijek kažu da kao pitaju žene za obitelj, kad misliš obitelj stvari to. A viš, mene isto nije, ali neke moje frendice je. I meni su to recimo užasno glupa pitanja. Kao razumljiva su s jedne strane, jer kao on zapošljava osobu koja, mislim, realno mora preuzeti neki posao i sad ti dođeš, zaposlite, ne znam, po tobom je 20 ljudi, nebitno 100, koliko god, i ti, evo, zatrudnila si, ideš sutra, ne znam, čuvati trudnoću i ko će sad opet raditi. Mislim, ja razumijem s te strane, ali opet onak, kad nije to malo otkud ti pravo uopće me to pitati? Pa naravno, mislim, uopće neću raspravljati o tome, to mi je retardirano. Ja ne znam ni šta bi odgovorila na to. Recimo, pa kažem, ja bi nisam imala... Rekla, kao ja mislim da to nije vaša briga i to je išlo dalje. A misliš da je to negativno? Da bi to bilo negativno? Pa, da si u svemu, ne, ali recimo da si u svemu pozitivno i da su full zadovoljni i postaviti to pitanje i ti tako odgovoriš... što ti je koji sa glupim frajerom? Znači, možeš ti biti prekrasan, ali onda me pitaš neku glupost. I se padne u vodu. Tako je. Znači, mogu ja biti predobra i vi meni predobri, ali čim me pitaš nešto što, ne mogu reći ne smiješ, ali, na kraju dana ni ne smiješ, pa šta ću ja sad? A ti se vidiš za 5 godina? Pitanje. A to je isto uvijek znaš što ti meni ide na živce? Kod tih pitanja za posao. Neke firme, ako ideš na neki razgovor za posao, proučio si firmu. I neke firme jednostavno nisu korporacije. Ta pitanja funkcioniraju za velike korporacije. Za neke manje stvari i di stvari tako ne funkcioniraju,
čemu ta pitanja? Znači, ako sam došla na razgovor za posao u neku malu firmu koja radi sladoled, serem sad, ali i ti mene pitaš di se vi vidite za 5 godina? Znači, kužiš, kako to veze ima s tvojim poslovanjem? Znači, razmišljam sad o sladoledu. Kužiš, ali bilo je takva situacija gdje kakva su vam to glupa pitanja? Da, kužiš. Znači, nisi provjerio niti moje vještine, niti moje znanje, a to mi treba za posao za koji me ispituješ. To me nisi pitao, nego me ispituješ ove neke floskule, te korporacijska sranja. Ne mogu, naživciram se na to, volim konkretan razgovor za posao, gdje ti meni dođeš, kažeš dobar dan, evo recite nešto o sebi i onda kažeš, gledajte, posao je ovo i ovo. Kako se vi s tim osjećate? Jel mislite da bi vi to mogli? Kakvo iskustvo imate u ovome? Šta ću ja njemu sad reći? Nabrojite 3 svoje mane. Ma da je odi u pičku materinu. Dobro, da, je istina. Da. Mislim, ne znam kakva ti iskustva imaš. Pa nemam sad, kažem ti, nemam neka kritična iskustva. Nikad nisam imala, možda zato što sam ajmo reći to klinka s 18 godina radila u tim nekim korporacijama većima, pa onda te kao studenta nekako niti ne obavezuju na takva neka pitanja, niti na razgovore za posao. Da, to je više dođeš i radiš. I iskažeš se. Ako znaš, ali što mi je super recimo kod studenata i to svim studentima i mladima koji dolaze i kod mene i na radio sve kažemo, daj primaj prakse, koliko god znaš, koliko god umiješ, koliko god možeš, jer realno samo radi, skuplja ta neka iskustva, jer tako jedino se možeš kao student napredovat hrpu ako stvarno si sposoban za nešto. Čak ne moraš biti niti educiran za nešto tada, ali ako imaš talenta, znanje možeš pokupiti usput. A jel misliš da ti treba sreća? Kao da li treba biti nekad u pravo vrijeme na pravom mjestu ili je sve samo radi, skupljaj? Mislim, mi to sve zovemo sreća, kao sreća takva. Ne znam sad da li bi to mogli nazvati sreća, ali možda, možda pravo vrijeme bi ja rekla za neke stvari. Ja bi to rekla, ja sam sudbinski tip. Sudbina. Kako ti je zapisano, tako će biti. A fakat je. Ali kužiš, znači li to onda kao, pa dobro, pa evo, tu sam gdje sam, neću ništa raditi, dotaknut će me prst sudbine. Ne, zato što ti pa ne možeš znat kad će te dotaknut prst sudbine, kužiš? Ne, da se ozbiljimo. Ne možeš, naravno, mislim da moraš raditi bez obzira, moraš hvatati neke stvari, ne možeš samo doći i reći, ovo nije pravo mjesto, pravo vrijeme za mene. Da. Što je najgore, recimo, ako ti se desi da prvi put fejlaš, i drugi put uspiješ. Ali za to možda drugi put će trebati vrijeme i pauza i možda se makneš i od toga nečega. Ali recimo tako je meni bilo sa mojim poslom na radiju. Prvo sam krenula na jedan radio, trebala sam raditi i sve je bilo kao dogovoreno i na kraju je bila ova glupa korona, sve se nešto izmiješalo. Okay. I ja sam tu failala. Znači bilo je pravo vrijeme možda tada, di sam dobila mrvicu iskustva oko tog cijelog procesa i toga svega. I onda, se desio fail di sam se zbog korone morala maknuti od svega toga jer jednostavno nije funkcioniralo i mislila sam da neće biti ništa od toga. To mi je bila želja života da radim na radiju. I nekako valjda pravo vrijeme, eto to, možda ta sreća, možda sudbina, da onako pošaljem tu prijavu čak i sa zakašnjenjem, actually. I Aha. Jel ste čuli ovo? Tako da možda to isto nije loše. Znaš i ako vidiš ako vidiš neku kužiš prijavu oglas za posao koji je možda već prošao, ti se vidiš, gle zašto ne? Mislim, možda nije niko zaposlen u tom kužiš periodu ili nešto. Slažem se. Treba mislim da moja formula koja mislim da bi možda funkcionira je radiš plus sreća. Kao jednostavno mislim da se neke stvari nekad ne idu i jebi ga, ne idu. Možeš ti raditi koliko god i moraju se jednostavno možda i ljudi neki poklopiti u dobro vrijeme i stvari neke u dobro vrijeme i prilike. Nekad neko drugi scenira, a ne ti, ali mislim da svakako treba raditi. Šta misliš koliko ti je
ono što si radila do tada u životu pomoglo u tome da radiš na radiju? Kao u smislu da li si imala iskustva, nisi imala iskustva, šta te dovelo do... Da, radijsko iskustvo nisam imala. Imala sam, kao magistar sam odnosa s javnošću, pa su to neke komunikacije, pa u tom nekom smjeru sam uvijek išla. Sad to možeš nagranat na marketing danas i na sve. Ali prijašnje iskustvo, pa ne mogu sad reći da su mi nešto pomogla. Mislim da tu je dosta i taj neko možda poznanstva, iako mi nisu poznanstva pomogla da dobijem posao, ali kažu da je to dobro. Mislim da to moraš skupljati to je meni recimo falilo. To je meni recimo falilo, ta poznanstva kad sam ja ušla, bez obzira što sam prošla i korporacije i ovo i ono, ali vjerojatno se nisam nigdje dovoljno dugo zadržala, odnosno možda nisam dovoljno komunicirala s ljudima na tom nivou da uđem možda više u taj neki medijski, da imam neke konekcije. Da, mislim da je poznavat ljude, znači to je first thing za posao, je to stvarno najveća i najbolja stvar. Da, i to je zapravo super savjet, nas starijih, možda mlađima, a i naših godina, možda neko ko se ne usudi, ići na te, ne znam, skupove, ako te recimo marketing zanima. Marketing meetupova ima hrpetinu i tamo se uvijek okuplja ekipa koja radi na tim pozicijama. Pa gle, nikad ne znaš, to nužno ne znači da ćeš ti dobiti posao sad, neko da će te gurnuti negdje, ne znam šta, ali nikad ne znaš gdje ti netko može zatrebati u nekom drugom smislu. Možda sponzorstvo, možda di ti imaš neki pokažeš sebe, pružiš ruku i znaš da će te taj lik se možda sjetiti kad kreneš možda raditi u toj firmi, kad se vidite, pa ti si dobio posao i tako, to je recimo. Treba minglat u svakom slučaju. Mislim, moj put je možda nisam se namjerno gurala u neke stvari, nego sam radila stvari koje volim. Pa je to spontano nekako. Pa je to spontano došlo. Znači, ja mislim da niti jedan posao u životu ne bi radila da nije bilo zbora u kojem sam pjevala. Znači, toliko ljudi sam tamo poznala da jednostavno di god sam zabola prstom je neko negdje nešto radio. I naravno onda kad vidiš ime i prezime i naravno da je to već... Neko će te se sjetiti, to ti je već plus. Neko me se sjeti i kaže odmah plus. Znači, ja mislim da niti jedan posao ne bi dobila da nije bilo zbora. A to je meni bilo van nastavna aktivnost, kako bi rekla, nešto što sam dok sam studirala, puno vremena sam provodila s tim ljudima i stvarno je bilo i putovanja i svega, ali eto, to me odvelo. Mislim, evo, neki dan sam bila na razgovoru za posao da nisam to sve radila, znači da nisam bila u zboru, u folkloru, ovdje, ondje, ne bi mogla konkurirati za taj posao. U firmi. Ne bi imala nikakvog dokaza za ono što oni trebaju. Ja imam super priču kako sam ja zapravo dobila posao na radiju. Kako sam išla s tog jednog na drugi radio, na tom drugom radiju sam poslala svoju prijavu i kao ja sve to svino sastavila. I nešto je meni bilo tad zaštekalo s internetom, nemam pojma. I meni se to nije preko Gmaila htjelo poslat, ne. I ja sam to slala sam jedno 50, ja sam to refresh, jedno 50 puta sam kliknula, ja send, 50 puta. Vidim da ide ovak priča. Da, i ja refresham i ništa, i cijelo vrijeme ko da mi je sve zamrznuto. I ja kao isključim, naravno, on off, šta ćeš drugo napraviti, kako ćeš popraviti, nego isključi sve, ajmo ponovo, i ja otvorim Gmail, idem na poslano, da vidim, sam kao nije ništa. Ovako red. Zapravo, ja sam njih prisilila. Kao, neću se jednom prijaviti, nego 50 puta. Ovako, tako da, ja actually nisam nikad nikoga pitala, morat ću zato kad dođem na posao pitati, jesu oni primili uopće to? Ovo će nije loša taktika. Pa kužiš, kao, bit ću dosadan, onako, kao sad ću pošalješ 50 prijava, pa puklo. Znači, jedno će upaliti od tih 50 sigurno. Eto, ja sam živi sam dokaz za to. A daj mi reci, jel bih htjela mijenjati posao? U smislu, kao, šta misliš o tome da si godinama u nekakvoj branši i onda jednostavno kažeš, ne, ajde, ja ću sad u nešto drugo. Pa kao trenutno ne, jer volim to što radim i nekako mi je ok generalno, ali ima jako puno ekipe koje tako nakon nekoliko godina ode s posla, pogotovo nakon nekog dugog perioda. Sad, da li je to iz nekog očaja ili iz neke želje da promijene, probaju nešto drugo, sad to je pitanje. Ja osobno mislim da je to neki očaj. Kad promijeniš neki posao, vjerojatno
si zavolio taj posao s vremenom. Mislim, 10 godina je jedan dug period koji ono prođeš kad ga radiš. Tako da mislim da možda su ono ispucali, dali sve prilike u tih 10 godina i ono kao gle više ne, idem dalje. Negdje di ima novaca danas, nažalost, tako je kako je ono da moraš. Da je recimo možda manji period godina, neki 2-3 godine, tu možda još mogu gledati kao neku promjenu. Tu si još na nekom možda početku, pa kao neka promjena. Ovo je više možda neki... Da, ne znam, očaj. mislim, ja se zapravo jako divim tim ljudima koji ono, nakon, ne znam, 15 godina jedne karijere, Da. ono, odu u nešto totalno novo. Da. Mislim, Da. to je baš i mentalno, moraš biti na... Moraš biti jak za to, ja Da, mislim. fakat. Mislim, danas je teško promijeniti posao i samo ono, dati otkaz i kao, evo, ja došla na drugi posao. Ali znaš što, ja više cijenim te ljude koji to naprave i nakon 10 godina nebitno, pa koliko god njima je sigurno nije lako, mogu se oni na van pretvarati full jaki, da je to, ali zeznuto je to sve, to je nova dimenzija neka za bilo koga. Ali više cijenim takve ljude nego ekipu koja je negdje, nije zadovoljna i stalno kuka. I ništa ne Apsolutno, poduzima. slažem se. Ali poduzmi, Apsolutno. imaš toliko godina, pogotovo znači ekipa od 40 godina, da se ne lažemo, već smo i mi u tim nekim godinama kad zagaziš u 30, ono, znaš svoj stav, znaš šta želiš, za šta si dobar, za šta nisi, koliko možeš dati od sebe. Ali ako vidiš da zaista nema ni s jedne ni s druge strane nekog pomaka, onak, nemoj kukat. Nema plakanja. Od plakanja nećeš ništa dobiti, promijeniti se neće ništa. Ma mislim, meni je okej, malo ono, naravno svi jadikujemo Da. za neke stvari, ali da, neki baš ono, znaš, ne ide. Jebi ga, baš ono, niti si na dobrom mjestu, niti možda zarađuješ dovoljno, niti si zadovoljan plaćom, niti ovim, niti onim. Pa ono, makni se, kužim, teško se maknut, teško je promijeniti, ali ono, nije nemoguće, mislim. Ja uvijek podržavam te koje... Baš sam gledala nedavno, bio neki kuhar na TV-u. Ne znam, 20 godina, 15, nemam pojma šta, je bio snimatelj i to. I kaže, dojadilo mu i evo ga slastičar otvorio. Ono, Slastica, neki, da. neki full ono brand. Znači da i ja idem Joža, kolače raditi. kad ćeš nam speć? Moraš prvo za probu da probamo kao da li to valja. A on radi pralinice one neke, možda bi i ti mogao. Samo mesne. Mesne slastice. Dobro, to nije loše. Gle, smislit ćemo marketing, Joža. Ti kreni samo radi kuglice, a mi ćemo sve drugo. Mi ćemo tu isprobavati fino i radit ćemo onaj, kako se to na TikToku zove, Joža, pomozi. Ono kao, da, isprobavanje tih slastica. Mislim da to ima poseban naziv na TikToku. Kao nemam pojma, ja s TikTokom. Ne znam. Da, ne znam, uglavnom neki isprobavaju te stvari. A šta misliš o ženama, kad smo kod promjene posla i slastica i svega toga, jel ženama puno teže naći možda posao nego muškarcima? Ono? Pa ne bi rekla. Recimo, Ne znam. Nisam bude nikad o jedna tome žena razmišljala. na prijavi, na razgovoru za posao, jedna žena i 3 muškaraca. Misliš da je ovoj ženi puno teže možda dobiti taj posao od ta 3 muškarca? Dobro, zavisi koji je posao. Ja mislim da je puno teže. Zašto? Baš iz tog aspekta što smo pričali, jer se ženi postavlja jako puno pitanja i vjerojatno puno drugačiji imaju pristup ženama nego što imaju muškarcima. I mislim da muškarci imaju više onaj stav od početka. Ono, ja znam što želim od vas, tako ćemo razgovarati, Da. a žene opet imaju, koliko god smo mi imamo stav i svjesni smo i znamo što želimo, opet smo tu malo kao, joj, ako se sad baš jako puno postavim, žena sam, neću dobiti, možda mi same sebe podcjenjujemo na taj Pa način. mislim da nije, da ne Misliš ide, da ne? Da ne ide to iz stava, ajme, ja sam žena, sad se ne znam. Ne, mislim da ne ide to iz tog Da. mjesta. To je, vidiš, dobro pitanje. Kao imamo neke lakše Mislim, korake. Više ćemo dozvoliti možda da nam naš nema pojma. bace neku loptu pa nećemo na nju odgovoriti ili nešto slično. Da. Dok muški će imati taj stav gle, razgovaramo o toj plaći kao znaš, Dobro, mislim... sad sam se ja uhvatila za tu plaću. Svakako jesu nekakve razlike, Da. ali sad, kužiš, da li te razlike toliko utječu na to da će muškarac prije dobiti posao nego žena? To nisam sigurna.
Da će biti više plaće nego žena, to sam sigurna. Ali da će dobiti prije on posao, ne znam. Trebalo bi to malo bolje razmisliti. Dobro, zašto si Nisam sigurna baš- da će onda imati veću plaću? Pa zato što je jednostavno tako postavljen poslovni svijet. Tako funkcionira svijet. Znači, Onda to možemo tako prenijeti na neko favoriziranje isto. Recimo, tu sliku društva danas na favoriziranje. Da li misliš da prolaze možda favoriti bolje od šefova, recimo, kako u firmi? misliš, kako, ne Favoriti šefova u firmi. Svaki šef ima nekog favorita. Ali misliš da oni bolje prolaze možda, iako nisu toliko sposobni Da. od ovih koji su sposobni? A, jel da? Pa naravno. To je logična stvar. Mislim logična. Ako te šef voli, volite, jebi ga, možeš ti, može se ovaj drugi postaviti na glavu, ali nema tu kruha. Da, istina. To je, mislim, žalosno je to. Meni je to full žalosno, ali... A mislim, realno je to trebamo svi biti jednaki ako smo zaposleni i tako dalje, bla, bla, bla. Mislim, sad opet, pitanje je šta radiš, koja je tvoja, jesi li ti voditelj, jesi li ti samo tamo neki, Da, ovisi random koji si, znaš, da. sad možemo ići u detalje, ali mislim da nema potrebe, ali naravno, zato se i kaže favorit, mislim, nisi random osoba, nego si miljenik. Jel? Ja, znaš šta me zanima, ali ti se kad desilo da si otišla na razgovor za posao i da si se kasnije molila si se Bogu samo da ne dobijem taj Da. posao? Da. I su te zvali da si kao dobila na kraju? Ne znam, bilo je više takvih situacija. Jesi, a? Bilo je više, da. Zato što nekad iz raznih razloga, jer nekad mi se nije sviđala okolina i ljudi s kojima sam razgovarala. Nekad jednostavno sama materija posla mi nije bila nešto što bi ja možda radila. Nekad kombinacija, pa ne znam, se tebi to događalo. Je, ali još u studentskim danima. Da. To su bili neki poslići, mislim nisu bezvezni, ali kratki neki poslići. Za tiskaru sam radila kao studentica. Dobro. I to radiš noćne smjene, mislim, za tiskaru, okej. radiš sa novinama, pa puniš, jer to se ljudi moji sad, ne znam, to je bilo prije 10 godina, kako sad se pune te novine kad stavljaš one dodatke neke, Da. nemam pojma. To se sve ručno stavljalo i kao bilo ti je proba, kao oni plaćaju probu i sve, ali ti dođeš i kao to malo da odradiš, vidiš kao kako da ide. vidiš kako to ide. Ljudi moji, ja sam izludila cijelu noć. Ja sam samo ovako, dž. A sa strane slušaš zvukove, kužiš te novine lete, tiskaju se, samo bž. Da. I ja sam molila Boga da oni mene ne pozovu, jer kao to ti je efikasnost. Koliko ti to brzo... Jesi namjerno sfejlala? Ne, Pa zato ti kažem. najbolje ne, jer sam se toliko udubiš se u to, ne možeš fejlat namjerno, nek moraš samo ko na traci, že se toliko molila da me, na kraju su me zvali. I kaj ti? Nisam išla. Na kraju su me zvali, nisam išla, ali kao dobro, dobila sam to plaćeno za taj studentski kao noć. A što sam luda? Jer noćne sati to se plaća Dobro, mislim, kužim. Mislim, nekom bi to bilo super, jer je, znaš, Da. noćni tip i nema pojma i super mu je radit samo mehanički nešto. A Mislim, ti bi- super je ti to bi za vidjeti. izludila. Ja preporučam tiskaru. Da. Preporučam. Ako uopće postoji više naša tiskara, sve ono što ne čitamo, što vidite na tisku, sve se to tiska. A dobro, ja sam isto radila u pogonu jedne naše firme Da. koja proizvodi mliječne proizvode. Aha. To je isto bilo zanimljivo. Evo. Mislim, zanimljivo ti je vidjeti, stvarno, da bi to rad svaka čast ljudima. Da, ne, ja sam se Svaka čast. stvarno divila tim ljudima koji tamo radi, su tako 3 smjene. Mislim, ja sam stvarno bila zahvalna Bogu da mogu studirat,
da sam mogla završiti faks i da mogu imati ipak neke bolje uvjete Da. za posao. Evo, stvarno, jer to Samo je što- stvarno ono, Istina, jadni ti samo što ljudi. danas kad gledamo, sad se mi zezamo s tim svim stvarima, ono kao studenti, ovo ono, ali danas generalno neki ljudi to rade i sa fakultetom i koji su radili za te neke bolje uvjete, te poslove, jer su možda bolje plaćani ili ne mogu naći u nekoj svojoj branši posao. Pa tako to mi da, ajde isto i okej. je, generalno je. Nekome se to sviđa. Mislim, svaka čast, sad, možda će ovo ispast sad da ne bi ispalo da mi podcjenjujemo ili nešto. Ne, nije mi to ono u cilju da pače. Stvarno, ja imam toliko poštovanja za te ljude koji rade da je to ono, to je zapravo psihički posao za mene. Možda i fizički naravno, ali puno više psihički di si ti ono okružen samo s tim proizvodima i samo rokaš te proizvode cijeli dan, cijelu noć, kako god. Mislim da to trebaš psihički izdržati. Ono. Pa je, to je baš naporno. Da. M fizički, M psihički. Da. Dobro, prošli smo svašta oko ovog poslova. Da, držim fige. Da se ono zarola Da. kao od rola. Čekaj, zarolalo oće, se da se oće. da ova, šta si domovnicu si vadila? Znači, a to dok isklikaš na e-građani, ljudi moji dragi. Znači, ja ne znam, ja sam to tamo zatraživala, nešto sam zatraživala, pa to nije bilo to. Morat ćemo pa poslati ovo, pa- Ilona Maska, možda nešto Ljudi složi. moji, Jesus Christ. Trumpa. ono. Možda Trump nešto složi. Ma, oko još na toga. samo mi on još fali u Hrvatskoj. Dobro, nećemo dalje jer će Mira krenut ćemo opet u politiku. Rostanje. Rostanje. Di nam je nesto naš Evo vidi ga kako na- smo fulali. Da. Joža, hvala ti, naši Jodica. Joda, pozdravi. S Jodom ćemo nastaviti u drugoj epizodi obavezno. Da. Moramo napraviti neku epizodu di nam je nestao Joda. Da ga sakrijemo negdje. Gdje je Jura? Gdje je Jura? Hvala kaj ste tu i ovu sezonu, ekipica naša. I dalje smo na svim platformama i na onom šta Mira i dalje nema. Tako ali je. tu smo, mi smo tu, ona je i tamo zapravo nema, ali je tamo. Sve ja pratim, ali iz pozadine. Iz pozadine, to nekad nije ni loše. Znači YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, apsolutno sve. Like, share, subscribe. Da pače ovaj subscribe bi nam puno bi nam značio da možemo nastaviti s tim sadržajem i tako da pričamo i da se družimo zajedno i da to da sve... vidite šta nas sve čeka u nove sezoni. Da. Tako da, eto, Ništa, hvala ljudi. vam puno. Vidimo se. I držimo fige ako za neki biznis ili nešto pokrećete, kao da javite nam u komentarima. Da. Ajde da. Javite nam prijave za posao, kako to kod vas ide, Kako ide. mijenjanje branše, šta smo sve prošli, tako da voljeli bi to čut. Eto. I pišite teme koje želite slušati. To je to. Ćao! Bokić!